Montin gamtina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha Ollha December nisim khat pathiani Sunday ni khuin zong jingka thusu ngai ki du hiti thusu ngai tau hiti Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF hon zanhi phalha November nisim som thum ni khut chun thupun an bolwin zribam gam sunga chi sa phalha November nisim som ni khat ni kho a thina na to Tahchapa mi som ho thilong postmortem examination report ho cho forensic le legal expert ho to ki ve khomin chuchi lampanga thep na china nei ho expert hon chuchi postmortem report cho buthing sel a sawin chule chuchi Tahchapa mi som hon thina tu naw chungchang thu ho a legal case ho zo si hi ITLF legal cell ho le HSA hon aboi pdio hitai Tahchapa galhang san mi som le ni ho thilung cho aung thlung ding Ollha December ni simnga wang hom ni Thursday ni khuting le Zana sangta pe puma vuilem na kingon chi hlading hitai thiop na condolence program cho tuibong peace ground muna umding hin chuchi condolence program detail ho cho lamkai hon ngan sin api hovin ain sodo wa diu hitai Tahchapa thina tu ho thilong ho cho ain sungmi the hovin Ollha December ni simli ni thlang le ain chi wa ki pu hlungwa thiop na kingon aman theita diwin an het sawin chule Tahchapa thilong ho vuilem na ding nikho Ollha December ni simnga wa homni ni khuting chule mipi hon lunghem vet sa na thi becha ki zot na silent rally anei dio ngurte khusunga ki pat ki zot loile mundanga thina tu ho en chi wa khona zong thi becha ki zot na silent rally umding hin Tahchapa thilong ho zo si cho public ground hiang tam lamka chan pu hlung hiding hiang tam lamka public ground na kipada Tahchapa ho thilong cho peace ground tuibong chan mipi hon thi becha ki zot na silent rally nei puma tuibong peace ground na hin pu hlung ding o hi Tahchapa ho thilong pole na ding gari ho suto ding le hlan khu ho boi pi ding in ITLF in joint philanthropic organization JPO hongan sina hlingset an petawin chule student organization hon silent rally a mipi hon a choi dio placard hole banner ho agun tup na diu win jong thu an pitaw vi Tahchapa gal hangsan mi som le ni ho lunghem pin ale zabol na a Ollha December ni simnga ni khuting le total shutdown umding hi tin jong ITLF in a phongdo vi Zirbam district Zakurador mona thina to Tahchapa mi som ho to Zirigat akona an kipui manga an kithat Tahchapa hauzoel dongel chule Tahchapa adang khat aizol khupi a akisu kha na hozi a anaki zen namuna anadam do zotalo thina na to mangboi khungsai a hiwin thina to Tahchapa goma mi somle ni hocho aung lungding Ollha December ni simnga wang hom ni Thursday ni khule vuilem na kingon umding a hitai meilei pasal khat ki hol mozin Indian Army hon leim khomuna kukite ki komtu na lampi omsun sungpi le kangui lampi an kha tanuvin kukiten ha sanalin ta tu nungwin Committee on Tribal Unity ko tu lamkai nin zanhi phalha November ni sim som thumni khochun kangui district sunga total shutdown an boluvin kangui ke thelman le gamgi phaila ho in sata in shutdown an chila piuvi security force on shutdown sunga thilsi macha thun lo na dingin amuna munin duty na boluve kiti mipi hon cycle kang chup le tuilang gam kai sungin jong ki phin na chila piuwin banner ho na ki choyuvin ke ho adinga ki hin sona lampi om sun cho nei hon piuwin tin khurlang an samuvi chuchi lampi chu aki hon do lo wa hi le ki phin na sangta ki bolding hi tin Committee on Tribal Unity an phongdo vi kangui le sungpi ki zot ma na lampi chu kuki hon government ki thupi nei macham lo hila kana sim da o hi tin ko tu spokesperson in a phongdo in Sule army hon chuchi lampi kuki ho adinga kha pi naw chunga phomosa naw thu ho ko tuina phongdo win Sule army hon meilei ho to sod win meilei ho thu sei sein a chon wetin ko tu in ngon zong na bol win Sule ko tu spokesperson pan a sei be na chen ke hon imfa loading gari ho ka kha pi po win ibola ke ho lampi su boiding a god jing no hamtin don zong na bole kangui le sungpi ki zot manla lampi hondo hin dingin kho hausa mi phabep to le ma khongam army hon ki hona anane ven kilolna phabep anane ven jingni kho Ollha December ni simni simpatnia ki pat
จิงกาลำนิดันโกเล่เกตกิฮงดิงนิลาลำนิดันลี4 PM เล่เกตกิฮงกิดดิงฮิตินอันกินอบตัวตาววีahin la phar ki peteni kalwala koitawang emergency achi leva leding oma hi le LAPC lamkai ho head sa the hi tin jong LAPC headquarter kukin p southwest cedar hills unit 1 hon head sa thupon abol taw vi army gate ki hon na ding aphat hi Ollha army hon en sim phat diw hin army hon chuchi timing chu in khelwa nawa ta lam thla thei a hin adinga leima khong army hon ain khel do te diu hi tin jong LAPC headquarter hon aphong do vi Manipur security advisor Kuldip Singh in zani misim ni Saturday nikho chun zribam gomsung vilna ganayin CRPF hon melsita Tahchapa misom hon tha naw mun le meilhe mi gu bhoki puin mang namun zakura dor khumun vilna jong ganaye Manipur security advisor Kuldip Singh in zribam gomsung chu helicopter mangcha vilna ganaye hin jingka lam nidan somle minute somli lenga vela zribam galeng lu da hin relief camp ho vilna aganayin CSO phabep hoto ki ho limna anei nungo jingka lam nidan somle khatle minute somli lenga vel chun Imphal zone in an leleng do kitai Manipur security advisor Kuldip Singh in DIG CRPF 38 Assam Rifles commandant DC Zirbam SP Zirbam Hopanen Zirbam Zairon Kusunga Kukin P Zirbam Tamenglong en none hoto ki hona zong na neivin security advisor Kuldip Singh in Zirbam Gamsunga chamnale mona omtheine dinga panla che ding in tepna zong na nein chule armed force special porek Zirbam Gamsunga zong hi ta zin center force on chamnale mona omna dinga na sata pan ahin la dingo hi dan thu ho zong ama pan an phong do e government palai hoto Kukin P Zirbam Tamenglong en none hon chamthu seidanova social media la ho ahung ki thangcho bulebal nei lo zo thui bo vetin Kukin P Zirbam Tamenglong en none president pu Jangmin Thang Sing Sonin su thing na khat jong na bole chule amana seina ki chamding chungchang thu ho koiman ka sei po vin chule government palai ahung kalsung hon jong ki chamding thu ho sei po vi government palai hon sei pi pen chu thildang hipon Zirbam Gamsunga Armed Force Special Power Ekiti sipai thani na hitan kuki hen lang me hlei jing jong le kichi thei chiu vintin e het sa vetin Kukin P Zirbam Tamenglong en none president pun aphong do in chule chamna akisimi pi saki boltai ti akisei chu bulebal nei lo zo thui bo vetin su thing na jong na bole UPA government pharlaya home secretary na hi GK Pillain Manipur Gamsung chungchang thu a selis ani na chunga Meitei terrorist Meitei lipun holoin thimo an san naw thu hon phung do taw vi Home Secretary and his GK Pillain Manipur Chief Minister N Biren Singh chunga criminal case bulkhum ding tia an phun do chu Meitei lipun hon hata an do dalu hi Meitei lipun hon chu chi chungchang thu achun lekha pheng mai ni dim set in phomo sa naw thu hon phung do win kuki ho to GK Pillai chun phata ki guizop na ani u hitin ngon jong na bolu vi kuki thingnoi mi hon suspension of operation SO agreement sign abo layu chun hichi GK Pillai hi UPA government noya home secretary and hi pe da hin notice gam kai sung chu ama mo puna noya anum hitin Meitei lipun lam kai pa promote sing kitipan an phong do e chule ama pa na sebe na GK Pillai chu kuki hon angol bolu hin chule kuki hon khanglui thu sim ho history a khel su a khel to jingovin alung tu bu kuki homeland molso na dingin sangkhat jako somle sagi apat sangkhat jako somle ko sunga kuki hon ki phinna an bolo jong chu anglo kuki wartin an sun vetin meilei thing noimi Meitei terrorist amot amenga khungjing pramod sing kitipan aphong do e Manipur Chief Minister N Biren Singh thimo chana Union Home Minister Lui P Chidambaramin selesa ani na chunga jong chun meilei hon sang ten thimo an chanwin meilei hon azada pen chu hi le kuki milong ho le meilei ho adinga atumatuma ki vai po thei chi na dingo regional autonomy pi hian tian phondo chu hi kuki te atum be aki vai po na dingin kuki hon separate administration union territory with legislature pudicherry petan demand an boluvin suspension of operation SO group hole kuki mele som ho chule kuki CSO ho zo sin thakhaten demand bol khom vetin jong NDTV thu so chun aphong do e
กูเกียมเลมีสอมฮอนหับตะกิดสุงาเดลีคูปิอากิพินนะในดิ้งกูดูดานะอันกิเซนะจุงจางจุนเดลี NCR KSO President ปูเปาจะคุบกุยเตนเซนะจุนกูเกียมเลฮอนกูกินปีเดลีฮิโลเล KSO เดลี NCR platform มังชากิพินนะบอลดิ้งกูโลวาManipur Tribals Forum Delhi MTFD kiti milong hon an da hla saw chutobang kiloi khom na ho cho platform ma nei ding agur wa hi le kito sot loading hi tin KSO Delhi NCR President pun phung doin ahin la kuki mle mi som hon kuki CSO ho khat pen platform ma nei ding agur wa ki phinna bolding agur wa hi lawang kuki CSO ho zausin hata ka to sot diu hi tin KSO Delhi NCR President pun phung do e Manipur Tribals Forum Delhi MTFD kiti ho hi milong ho panna an ki sem do ahin la Manipur gam sunga ga le tol ki pat nung chun milong hon chu chi platform chu anada hlau hitan chu chi MTFD kiloi khom na chu KSO Delhi NCR in zong apom lo hi lo hi thuso e chan hin akichai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin nikho pha